Vai pule fa malo, lo to fi on the toto malefue. Ole le uli tu malo, fa te taimo awala malue. O so le fa tawa, fai mo so si a mo so so tole le o toto ia hold up. Vai pule fa malo, lo to fi on the toto malefue. Ole le uli tu malo, fa te taimo awala malue. O so le fa tawa, fai mo so si a so se taule le o toto ia la fama. Ele lo mai Beyoncé fai na taule le Yolanda. Eu sou e tai o como le amo. E assim ai me fama. Foi me fama lo tama tu i ole la ele ma manga ma le ele la ma wai le ma ma. Down no to you time. Hold up. Talo fa mo follow fa to Samoy lau fa so di vai ngole afia fio le taimi le wancha mato ni usila le ua afa tonu le tula e lima hele to ko mele ulanga lau Blue TV Mona TV ya masi forsa to programa le tauta ya asiata ya fia fo io vai so tasi le fo am tali le tautua ya ile dei fo ia so nga fua aso lo no masi no setema lua fe lua se fulu tasi doe fantalo fantuai mo folo fantuai i lau fa so nga Samoa ile dei fo mai ngole fiafi ya po le auli por va vea fo i so la va se tafa o le kilope ma le lolangi o lo e sila mai mo mai ile dei mai nga o le tato programa pa po fo le tato tauta ya asiata ile nei so fua ya matou ni usila nei to ina sa watu tato fa sa lo nga matou au ki nei ya a o lo matou ya ile pa pe ia no tanga ole lockdown de level 4 ia po o le va poinga lona fa ia wala po i le tulanga pangatia o le saur kama le o delta variant e to no matou ni usila nei me la lea fa taro fa mo folo fa tu ai fa malo wantu asianta ia te oe ile nei vai ngo le afia ia yo o le ke silsila mai mo mai ia mata foi ona e mafuta mai le tatou programa masani fa taro fa tu asiata ia te oe mai se foi o le tou ainga ia o lau fanau o lo to lua ia ma le lava loa na foi la tou lo mau fa tasi mo oe ia wa o ke longa e le si fe wa i pale asi vanga e o no se mafuanga te tau ma se mafuanga fo ile mo mia e pe ona yai ia au nanga mo mia le nei vai ngole fia le fanga no foi malo au pito fe hake
to all our Tongans listeners and our Tongan families. Ne tātou tau ainga, tātou wō, wheleni mai le atu motu, lale nei le nei o tonga tapu, whaamalo atu, whaamani atu le Tongan Language Week. Ile nei lava vai aso I oe, ia wa tālo whai ngai mako wha konga, ia wai telefo ina ia sunga nei ali ngata mai tonga mātou te ngāle rue whaatasi. Ia ai whaamaru luatu. Ono le tūlanga ai wa lockdown tātou ia sa tele lava ia porokalame whaatau to otu. Ale matanga ruenga foi o tangata tu motor Pasifika malatou tāpenanga na tu e whaatau nuu le vai aso mo le whaamamaluina ma le whaamanatuina o le vai aso le ngangana tonga. Uio lea. Ia lau io le fiso lau o le tolu. Ala e tasi le maunga yolo e ruia na lutia tātou I puava e tu sa ai o nono tanga o le whaamai. Ia ai leo mawhai lava ona tau fia e iai lava awala ia ma meto tia pei la o lunga o penga te whailangi o loo mawhai lava ona tau mawhai e tū leile wha mamaruina ia o lea fo inga ngana mātanga o fia mai o tātou atu motu o le Pasifika whātalo whamatoe ho wholo whātoe a siata malo le pale malo le tawatai malo fo I tāpuai malo fo le ngofu whani malo foi le un ka ngo fufali ali mana tu ole ua mavaya tu le atu ava male atu basa mavaya tu se ngalu tele lava foi ia ele se ngalu fuli fao o le ngalu foi le sa ngalu sila e tu sa yo le tapenanga le aso tele o tama le sa mavaya tu le aso ana na fika fio like coffee fi sa ora kami kiki mako e ke le ale story le media tele le tato por kalama le tauta ia e mana tua o le aso lea o le a lawina I ma whaai loa ina tuai le tangata le tama ua manu malo ma siampini I le tatou tauvanga fo I lea sa amtaria mai le vai aso na nei o le tama ma naia ma tele likes o la mana tua e le wha masi ngoi maku longo winga la uwe ke mai ke ua kong se ai ka ika ia pe ke ua e fa po se ia nga ia mako ka mai ka ia mako wa tala no te pe ke ua e sumua e Lorenzo ila na ha tala no le ai e ma tau te le fa masino ina mana tu al tau vanga o e lava ke fa ia fa masinonga o le tangata la fo isa muri ta ia ai inga matulanga sa tu ina tu le tau proklame mua e ke like ma share le tau post lungo le Blue TV ia ile hashtag foi le Blue Wave TV ia malonga lua au mai sauka mai vilo ile siria tu le minuti ma lie o lava o me o ka ko le ala tasi pe tatu te mai tasi I se kauvanga whakakainga kauvanga solo o le fai se kauvanga whalei o le fai se kauvanga TikTok le ai mafuanga leanga o le tatu te le level 4 ese ma kulanga o lo fa mamalu ia tangata ia ma enjoy ia tangata la na ia level 4 o la le na la yo na tu sa o lo toa o le tangata te le na like ia o ia foi le na o le afai ia ma siampinyo le tato ba ia so manatula ona o le level 4 na fuai ona le se ia ile aso faraili ia eva ku ila me alo fale o ele o le asiampin ia wala ngai there's no point ele o fai on tato fio wai uiolia ia wa tasi ai le fato fala inga le tato wa Blue TV o le mana ia e mai le aso fuai la por kalam ia se taibe la on join mai foi le am so tai fatasi mai ia to fine a pea be foi to fine Gloria le ngata ile o le uso ya Lorenzo ma to te fai fatasia le tato tau vanga ia ma se o ko sila ia le tele ila to foi mata masa tu ina mai mala foi na mai lo la to sao ile tato tau vanga mana tua o le ngalo ele uma I o le amatanga le o le foi lo mara sao kamai io ia o mara sao kamai ia lo maku Krismasi no winga e on ko ai lava se tanto wa mi o le fata lo fa malo antu proclame ia te o to uma nei vanga o le afia wa ko sila mai maka ukia le ula le o ula kwa io io ele la ve ula le kauvanga ia ha ro fo inga ya so ngai va ya so manga fo ikiva wele ula mo se o se kama o lo fala va ia muki vale ia fa ia kwang ia kama ifisidi fo ile ke o mangu malo na e saula ia va tu le ula le mo io pe a o level 1 awai ke vapore ele inta meti la iter matu fale uma o ai kasia lo ula va tu ro fo la atu to pa dalo fa tu ia te o to lungo ta to por kalame mai se la fo
la tau fo le o ma futa mai ia o sa ma fai nga sa moa i o le au ma lo ri e vivia e au talanga ta mana tu le o le ata le tavai ma to su lua fo e to ma tu la nga fai ngata o pa ia le popo mo pa le solo mana tu no fa atini o tau sala io ele nga fa tau le mai na se fa talanga sia taranga te le o le tau tai awa o ele vai mai hai va o le fa va o le se ma fai ona to si se matala langa suia se yota ya wa o pa ia wa uma ona ta oto yona fa va tapa manatu ta oto pa lango le fai mo ta lai ma lo le lo fo le tua le fai ai ona e sile mai lungo pe au manga lunga lo le ea o va va ayatu i lau ko mengi fia mai no lo le mo lo tantonunga o lo o manuia ya ma tato wa ma wale manuia mai le tua ngata ile fo lau ilangi mai pe upu masania i fo longa John Leslie, ma le tau mafutanga, whatalo whātu, whamaru ia tula Santa Ma, e ia ua tea. Ia o le lockdown, e te ia kau kia sauka ma whasalo atoa. Rangi tanu wasa, ioi. Galofa lava, ea mai le tātou o Santa Ma i nai te irirangi drive. Nga e fia i mea lofa, ioi, o ka va ai aku le au maingai lunga o whamaru ianga o le sauka ma ka fiolai. Ioi. O le mea e ari pe ua silinga pepe, pe wo siri nga fai fa pepe ma ko wo di o ile le ya wa longa ma ko ya au ka ifu kasi ai wo va ya tunga fo ngale pe wa ngale le bo fo pe wa le ile fai ngo ngai kama JJK ma le tau ma futanga ma lo ale no sa ya mai la wa sa kama e li ma ko ai lunga ya no ngala se ki ala sa kama la kama jabo ya roda ma futanga i be pone au sitalia yo e mona na look after le le o ese uso na fai sanga breakfast i po sanga lunch ia pe tu ia sana me ka alo ya ye lu mon TV iyo okay ala e taya iyo ka sa teri pia nga mai el mantu o fa ya a ver que teri pia ai mai ke ma ora ma kanga nga la breakfast ki ro kal ngo man teri pia si ko Iya. Fa solo tapu itea tu ya snowy malo ale ona sai malo le fa to Julia fono me to ma taka leva nga le via fifa talo fa to se temen proclame ya te o to nga te ilea o se uso ya sala tie kasi de ngai kama iyo fa ma ya tu le to wa sauta ma e ya wa te lu o le asi tu langa manino sa ya sauta ma ta o pa meste nof okay pesa o pesa felice min kale fo ele reke is all right atalo fa tu asia ta per programa ya ele uso pei o ke kaula ngonga e maua se kala ki ngai yo ke longa po ba last time ngo ba ye lau ia ko ai nga palungi ma se wata li pei ya o ko se lau o like ya e maua lo yunga pe mai alta to programa u yo le ma lo ma mai ma lo le fa to a solo per tato fa talofa to ile to fine ya tasi ya luas furtasi a se foi to tonga funga faneo sem io o ke vai ku sa o ele kala kamiki mako e har ka vangor ke wil io inga wa la tu to la ko u fesilia e har ka vangor ke wil fa mai ka ke ro e ka vanga te siro e fufusi ya e fufusi ka vanga io ko ai fai nga ka i fa masingo fa si fufusi or ya le na e ta tununga ma kwa fufusi ya ko fa yunga ne vai la fia u yo le ala va tulang ole ai se ele ole ele ore tausin ele ore manu malo al tatu ai tausin yonga fia ole silina ya fa pe eng ka ko vanga uma enga ke ro de misaf pacific malo le sa ya ti o uma lungo tatu proclame si fa soro pela o kilo aku ke o misi ke o sis ya o mafuta mai tatu live le nei vai nga o le afiafi se usa ya tennis ma le tautonga ia Joana maloa ma futa mai to e fa manuia to ile soifua tasi to sanga o le afine ya shalom ia le sa fa tau no ina ile aso foreli o ga so rente nei fa manuia le to pui foi o ile afine ia mai fa mai me se foi o le e fisu ia nei vai tau ia le na sunga ya tennis ia ma to tele o ni so o to le ma futa tanto proclame fa talo fa malo atu tu fa talo fo ia si utina ya le ala ma futa mai la lo ia ke fo ya Christchurch
io ia na Christchurch le mafuta mai ia le tinaya lea io e sia la fo e tato mafutanga e lunga nei au kilani ia fa mo o lo pui o ia au le tua ia mai se la fo e fenga io tato ia wala ngau le go free e auto na ua ye swinga fo le wa mafainga ko wo ke tata o ita fa fo le ina swinga la iti ma lo la vale fa ka fo tina ma tua na tina ma tua ia no mai se fosi matu e kalesi sa skinga ma kua o tau ma fa fa ni vai ngole fiafi ia wa nei fa mai se tele a fo ili nga kau va ve yo na afia ma apoia ia so ifu ona yo tanto tamama tina ma tua atina ia tu io por fionga le tutulia tu atatangi le mafuta mai ina Flatbush yang ngata fo ile le inga atoa to fina Shirley ia ma le totonga ia le fangarina fo ile tina ya Mary out of Mary fa fo ila the license ia o tina nei o le ministry le Victory Power Ministry se le malo lo si o nei tina talo io atalo fatu ai proclame Christina me se fo io le totonga sunga le to ina fionga ia lapa yeli sawa e mafuta mai nai man rewa pa jalo fa tu proclame ya ti o uma ia ai le fa ngalina foi ia nisi la foi o ila to lo fa ya na mafuta mai anti fei e me se foi o le tautonga fionga te masa ma lo le mafuta mai fa talo fa tu foi sunga le fa auto ina sia ma to kale sia ma lo manu ma lo fionga ngalu male mana tau va tano masa man ia Eric ia mai se le fa le tua ya lofi ma lo la va jo fa to do ia nga tala le fa talo fa to fo sunga ya pastor waiter se fa fi au ma fa le tua Melody ya se fo ila to uma lava ama wia tu la Sautama Malaysia fa fa ngai ya o ke lo o America la sargi yo that's right yeah America o ko soka ma fa ila America la soka marni ya o tau fa pe o le te mafuta mai America kango ko fa refresh my memory pe sa o le to just Sautama fa mo to ya wala ngau te tau ma to wa ni usila ya o sa mo po e sel na ko sikai wa pasile la to Sautama ai fa pe o le te mai le proclame ai te mafuta mai America wa kele nga ia o America mafuta mai ka ngola tap mai lo au pe fa pe o to le Sautama le nei mo le to lo fa nga o le proclame mo o to uma o le ngalo ta le ono so tai mai le sunga ia Lorenzo a wa le ta to update pe fiana ta to ke se fo le mali e se fo ia nga le ka ko fa mai le sa ngi community e fa ko la kala io e se sa pi ku kusa foi le so o ara ko ya ai le foi fisili sunga Lorenzo wa o io le suyo le tanto Blue TV le o lo fa fe ngai la foi ma le fa le liunga le ngata o la to lo fa tu pui io la to lo atu fa la to sia ki covid ya o ia foi o le ma to health tala noa a host lo no winga o le antele se vai liu mo fa na fisili ai e ai se hawa ka ko so o mai ya io aso ko ngai do se fu aso sa was furu aso nga fua was furu iyo so merka ko e se ani mi ya le da ma lo fa le fa to sunga sefo ayo malanga ya wa umama to was ya talo no vinga la ya to lo amerita le ma futa ma ya sa ola ya la faina ma lo lo fo ile longo puya li nga ta fo ile o to fa mana tuma ya wala nga o ka ko ya wa confusion fa so a to le leo o tatou waso whapitoa. Ia ona ua le se taimi tatou te toe whai malanga ia hi ma tatou toe celebrating ai muru au foi fatasi ai. Ia ona o tūlanga o lo no ti ai tatou le wa e ama lockdown, le wa ma lockdown. Fatalo whai ila tou i Sydney au Sitalia ma Melbourne. Ia wa te loa stetelia le matua i mafatia i le taimile nei. Ia manisio stete tau whiololo tuai ia e sili ora uwha amaruru. Ia o whai i ngā ia kou. Ole fa mo ai fo ia man tau or peleki ia ole tau wala pis ile po ana popo la fia na nafi io e tonu se fulu tasi ile lua se fulu mrevalu sorry tonu su mrevalu ile lua su tasi that's the one ia malo a fo ia te to Australia ia o ko ke fiu ngo fie io e ia le fo so ole man tolu tatu talonga masania ia ele o se ka ma se la vea io o fo te feita fa to ma ya e fa mai au pu ma vai nga tama sala fa ia man to mo tama sala murianga ia fa vel tala to ilolo o ke popole e ya o ngei
Aya utayao fa penao le tatou wa fue fela foi ia fa penalo fo ia ngor so fo ka talo fantu le fitalainga ia va ili malayo manu va ili ia ma le tautonga le ma futa mai e le vanga la fiafi mele ia ila wa ia ku le alu ala ko ingo va ili technology lo ia maka ukia le mele wo ko inga pi live mai ala fe avia ila ngadi fi man iyo pa war fale ko ngor kamanga va ili ni ke ia wo isa me se ala live lu ngor e mana ya fo ya mere o le live ai ke ia fo ia le ko le alu le swing so fo ki di fier ko inga ma ia ai io un e pe yo la kamo se mi disi vai ka unga la kamo fa ngeo le pa io al watu amar fo ki di fila kuma kuai tutu ai mo kanga suka fo i ia nga pasi na le la kanga suka ai fa ma wai ngal fo ki di tu ai nga me lana e fa le ai mero le live wai fiwa ko ka pi ya ala wo ko ka ku io le ma lo ale on sa ma lo le fa to fa ta mati le lua ya me se fo i o le to file for tua te sisi man le no falo ina sini Australia ya mana tu fo i mo me sina o to tongo se tantala ya le na fo i tu langi la so farile i por kala me fa nga solo ma lo ya te to ma futa mai fa tai fa to fa taro fa to le telenga ya utanga vaia ya ma le tausi ya lia ma dai le ma futa mai ina i pokuranga yo ma lo ale ono sa i ma lo fa to o ke kau vai ko fai si ta fa le wa ma tana na solo bai ya ila to foi sa tau ba ta to tau banga le yo ya se tai me o mai ya ta to ta mai ta yo le por kalambe o le Blue TV sorry le Blue TV tana noa pe ma Claudia ya ma futa mai ma Lorenzo sei ma ku kala kala ngo ma ta to awidi ma e sila ile tu langa sa ye le kau banga ia po hai fo ise wa ma ku ala vatua ma to mana tu ya ai le fa ya le palota lautelo le atunu na o umanga like love and share ya o ifo ye lo ai mo ka kama ko ai famous ai dungo le ya ele na ona sai yo tatu on sai la ka ko fia le vai ku ngala la pressure mai la ka on sai tam fungan pressure blue ta ona sai mai se mentasi yo amore mole tatu tu unga le te mana tua so ka mo ya fele yo ke le sto ina foi le vai mo sole ke le nga MC mo fele e fa auso so nga caro ka minga amor mole le leina le onga le vai mo nga tu mai tu malo ale on sa ia tau tau malo le fa to o mai o le nei mai ngole afia o mai tu tonu o lo ainga io o mai tu la ngole level 4 o te le sona mo ele tama o ele tina e afia le loto e mai tau atu lungo i la tau e live mai fo ma wa le le ava no ai o pongi ai fa matua mo ai lana tolo o karanga kuspai e o fo ta ai fa matua mo ai lana tolo maua va no mantua i fa na awai le ko ia se excuse o fainga lo ko ia so ka ri so fini ese mai i le fainga luenga mo mia essential workers rono winga o lea ua matua i maua le ava noa e toe tapu e toe fafangu ma toe ti mai ya le fa na u yalla fo i te tau ona mole ia ma ala fo te tau ona ola i te tonu le ai nga ma wo se olanga fia fa taro fai la por kala me ati o tu uma le vainga o le fiafi ta tu le yo e mana tu falta to malolonga le ya ona fa to ai belor sunga Lorenzo awata to update o le covid ya mata to what will ta to palot fia moli nga fa malo ma nga fa te le ta to company lango ya mai se ila to o lo lango sua ya ta to fa sa lo ngai le aso ma le aso fa time fa talo fa tu ile Ministry of Pacific People MPP ya po o le matanga wenga o tangata tu boto le Pasifika ya le fionga fo ile i fetule ya mai minister ya pa fo yo le lavaloa fa tai fo ile lango sua tu lango tanto proclamer nga tele Pacific Easy Money Transfer fa talofa ma family tu fo ile South Ma ile fionga ya Allen Towers po le fionga fa malo toa Allen Towers ma lato o finga wenga la le la fonga fia io e fa ausolia ya loka fia la fokupe kele
pe anga keli ia ila la tau lo mata tata e ia o le tata te puni tata o nanga ia o lo ma faida fo ona e fa tau ina lunga o le telefoni ma le online ia le tulang o le lafo ai o lo se lini Samoa Pacific 40 ma le tata talo fa voucher fa te tele le fionga le tamai te pule fa lute le au pe tele lene ia nga tafo ile o le fionga ia le au pe tele lene ia mo le la tau tua ma le la au nanga ua toititi a so o mai Samoa e mai se ua faa mama avenga i nai e fio anga ma a inga ino tua e ke leko e kau faa kali de pasiu sur kayao e ke sau i mai a sau e ke aru i sale longa e te leto e tau popole te ala po a wā o le a maua lava i le fale o loa la talatane e lo lava fio anga ino tua e ofo i afa pe o to te sau male matamatang i ali pata o le na ua i ai le tatu fale o loa i nai sale au mua a fai ke sau mai a sau o le na ua i tatu fale o loa masa kaua na i tatu fale o loa le fio ngai ala fai ali ala fai tele ia na a fai ali la fai tele i na i fale alupu ia tele lava ua mamoli aku lava longo winga ia e ke alua e moa lau vao ma fai sau lafo mo koe fau popo au koko ma talo nai tuto ia ngai fuale si ma ale lai le fiafi fato a e la e kala i kua lau pepa tala o loa ua faa ma avenga uma ele tatou Pacific 40 ma le tatou talo fa voucher ma fai e foi ona poka tu ma tutongi atu inei se keke o se aso whanau keke o se fai poiponga ia nga ta ilea fai ona tutongi e se po mo ta mama tina e o i toe hio sa amaro sia le la a inga i oi e ka oko ai oi e na se faritali malo ma fai ona fai a umau au nanga nei ia e nei le tatou Pacific 40 ma le tatou talo fa voucher ia ai le whakarina fo le tatou Seki Works ia ngata fo le tatou Sei Oriana Mel ma le latou unanga e ia o lo tapu nia e le fale o Samoa i mangele a o lo ia ila ba awala e mawhai ona fisota i e tuai Aptai tatou kampa i tatou sponsors o le tatou tauwanga le nei aso le a lawina i se taimi muli mai ia le fionga ia JP a ngalu ma le mana sulu anai ma le tatou sponsorship o le selau tala cash ia ele ngata fo ilea o le tatou Ava Design ia ma le tatou Aroma Creations io e tatou ula lole le ke sida mai le ula le te ula inatu ia matulanga o soula e mai le vaenga na le Ava Design ia ele ngata fo ilea le Thanksgiving Creations io su i anganta numero tasi ia me se fo iso sto inga design de fai no la to ngausia ia ise tama le a tulanga lua e le tatou tawanga malo lava le sai malo fa to ole aga ko me fasinta to malo longa foi mai ma futa mai le songa Lorenzo ngata ile ole tatou blue tape talanoa ia ma faanga solo twaiti se proclame ia ma se o to ina lau le tatou i unga le va ngole afiafi we'll be right back tau tua ma le au nanga mo tau sa mo service station nei tona i mata ma tau te utuina lo ta vale ma le tele o nisi o mata au nanga i se ese ai le ngata foile ma tau te sia ke ina fo ila ta vale Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Afai foi vai pa olosa. Awala te pon, matu te siapa lah yang foi mau lah ucapan. Molo no posibilidad. Mua, tapela ucapan le peaut. Lua, tapela o telefone ni tai me utu ina le ucapan. Male vai nga mulu. Mana tua fo e matua i fasaina lo tau maktapa ai no fuanga papeni Ota Samoa ore mota mo Samoa ma do te fia e au na pe mo o Samoa Aftaila fia mai we'll see you again God bless
O le whaamama awenga le nei ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, a o tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lola na wa unanga forward ua, o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua i whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se eleni ni matua account, o na whaatino leo la foina o lau se eleni mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia ina, mo nisi whaamatalanga i le nei au nanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. O te i vili mai tina to meti mai New Zealand mai vai lau talo fa matale e la forma le telefoni vea ya. O me pitino ana ia talo fa matale. Ya wai te le tau walu se ofisa foi le se te tala lo ofisa. Mai ia so sa so mo fu tau e le sia so sa. So se falo loa fai ngo fie a me se le pelo ai malau telefoni tai mi uma. O no winga na ana saua le talo fa matale mal tina to meti. Sau sa o lo falo loa. Seki talo fa matale. Joy fatalo fatu sa moi lau fatu so kar di bang ole fia fitai bara watile ua 2 minuto te nei tula e ono tau tua male unanga alau Blue TV ma se for tau tai ai ma asian tai nei ya so nga fua o ka se manga yo nge ya so o pe ya ola ula role le au le yo nge ya so fatalo fatu jo fine ma ta Celestina ma ta afale ma futa mai Brisbane Australia ma tau ai nga to nga te tesa talia oa ma tau ma tanga ma to tele ya se kai o ko fo i mai yo le o mafuta mai lungo le proclame ia le la forma ia wala ngor forma ia dokta le la we proclame ia so ia se uso ia Lorenzo suyo mato Blue TV o lo fa foina le tanto proclame o le Pacific ta le health talanoa Pacifica ma le Pacifica ia fo o suyo mato ofisa i fa fo tu le temine nei o lo fa nga solo ai tu pui pui nga tai le o test o le covid ile delta variant le o saudi member stand to update o nge yaso e ambassador for the weekend fatalo fatu lo songa Lorenzo ia mo no fatalo fatu lo songa ile vai malai o le fonga le tato por kalame lo tau tai e longo le tato wala ta fa sala lau ale Blue TV ia ma o fatalo fatu fo ile pa ia mal mamalo le tato wa tino ile nei fia fia lo fonga ia masida mai mo mai fo asiata u fa longo atu fo ngale le vaviola o la fatalo fo ngale te pea lau koe wharongo longo ia vasili enga pepa mai ia so io whasa launga ia whautasi ia. Koe le vave lea lor kama hoi nga lea. Tara pa malo toi pua. Ia, nai to ina na lewa rita e Samoa. Ia, ea mai lo waso, ai tatile i ori ta update, ea mai lo waso ke vai aku o nae matua e sangi wha manuao, ea mani aso vane whafonga Samoa. Ia, mai ane lava le whaafsili ma whafonga ngol tātou watu no ua. Ia le mele wa iai wa whawhale si so meeting o le si so meeting mele wa iai wa zoom whaasora tole nei yaso a. Ia, ai ui lea. Ia whaftai lea ri o naolo o maulunga leo ino ma sina ile soifua ma le lange ma tātou watu no ua. Tātou li potiatia. O whane yaso so o lua se fulua cases. Ile yaso. A mata mai lava le aso wharaile yaso nai. Tau ia na nafi la so sa lea la o to lusa fulu fo ile sole nei ia taua tau fa popole fo istanga te fa mai te penya se me fo ingale fo ina a se awa ka lusa fulu nei ia sofa ai pe la wana tatala no le vai aslante asia o le taimi la vale nei na predict le tato por kalame ma le tato update nei e amata ona ru la cases ona o le ua mai a ona uma mai ia siaki tangata ia sa fai uile Lua se fulu tangata sa wha manuia ma le mtanga luenga lo soifua malolo ina le aso a afia i wha ma i COVID is fluiva. Ma lea wha inga e valu se lau lua se fultasi. Ma uilare i o lea wha inga e valu se lau lua se fumaltasi. O lea wha i umanau tangata i tutono la tunu temi nei o lo ma i COVID is fluiva. Valu se lau ma le wha o la tau ia mai nei au kilani.
ia ma le se fitu mai Wellington o le tala fia asiata o le ua amata ona toe fa'asolosolo manuia ia nisi sa mau le fa'ama o nei au kilani ua se lau se ma le fā tangata sa afia le falma'i sa afia le fo i le fa'ama'i o lea ua fa'asolo manuia ua manuia ma ua ave ese o latou ingoa ma latou fa'amaumauga mai le lisi lea o le valu se lau lua tasi ia e to'atolu i latou ua recover mai Wellington o se tala fiafia lenā lonoviga o lea o le a tatou vava'aia fo'i ia le numero fo'i lea o recovered o i latou sa maua o lea u fa'asolo manuia o tulaga lenei na le taimi lenei ia au kilani ia ka lea lave level 4 tatou se'i aulia la sasfulutolu o le masina nei ona fato'ato iloilo lea le palemia ma lana kapeneta ia o isi vaega o le atunu'u te whaia tala whawhawhine foi ngale I don't care Malo whaptai e te au ki songa whaiara ngā kala ke whawhai ka mai au mai ka ailei na loi Christchurch ia tā ua. Ui o lea. O leo te vava i antu so so a so wha. Lana leno o whai e so a so tolu pa whasa o ngala lero so mai a so wha ta i ua sikuru. O leo ke vai a kuru ngomela le i le whali mai i fast food o leo walu i lunga. O lea se tau a tūlanga o iai le fuafuanga e mo ia o lea toi tasi le vai aso vai aso fau. A o lea sau tau si te sila me se fo se whaafonga i le tau maenga o le soi fomaro loin. Whamaka o pa u sia kako wa mio i lalo pe ono toi whau popo ste isi koru pe fiku aso o le tātou level 4. o le tūlanga nā si ata fuafua i le numera o i latou e o atu le aso lea i loilo i le kapeneta ma le tātou palemia e fuafua i le numero o tangata o le active mai fuafua fo le numero i latou o le recover ele fuaina o ia au ia malau tilo iai ele fuaina le se i lalo o aukilani le level 3 i le numero o tangata lo i tonu o le whare mai ai fua nga i le numero o tangata lo o active ia ma le sao le numero o tangata o recover mai whamai ona fua i lea o lea fui o le tātou wanga i lalo level 3 pele ai ia ula vai ia le taimere nei lau vava ai lava i active cases valu se lau tasi ai mstalo ana fa peo nei le fai unga le al pare mia marka peneta i longa e se i lalo level 3 asiata le anga o iai lava ia i tātou fai te tengo al fa mai pui lava i o tātou saunga le mu le anga mo i lava o lea lava o lua se fulu numero au kilani o status numero mo o la lava mo lunga numero i tātou o mo fa mai o lona winga o lo iai lava noa e aluai lunga numero tangata mo fa mai ile nei vai aso ia mal vai aso fo ai il temi nei tau na lo fai tu lava fa pia o fai fa unga temi nei te va pia foi o la fai unga ka peneta temi nei pua i numero ia tu mai e level 4 lava o kilani i lava mal fa lo se Malo fa ta sa fa sili on au mai lo le lungo nei a to fa fine me se foi o le tātou walu atu i whaingo le ungo le tātou taubanga mo le asa o tama. Lorenzo i le tūlanga o le lua le incidents pe afa pe sa o lau tau mai tau atu le vasona te anei. O le vasona te anei sa iai fo i se tau rea le sa sola ese mai le whaano fo ese ai i Ellerslie. I le se tasi o whanitari malo o lo whaano fo ese a o ie positive. Le fa pe sa toi arrest aku e leo i o tau i lona no foanga sa iai. Ai me se foi lao le incident le na tupu le so for raile le na te nei i Newlyn Mall. Le sa pe inga koe kau papa o mai ke lo papo singa o ka mo e solo le to atele i oi. Fia ola ku le si fia ola tu le si pa tu o le ma fai o te tau sia. O le a se va ai nga le so fo malo loina mai ne incident se lua e tau ia se o ngo alu i lunga le tulanga o koe manu ai le tele wa o le wata to fo la wa kai was fu pe o le manaia. E ui o la tele ai fa mata o ia se fa moenga i tu atu o ia kama incidents na happen e toi fanga i lunga le tatu numera pe o le au ka ko fo lau le lei o le ata mata mai le fale la vele sa tu la mai i Ellerslie Hotel o le tangata le fa lua la bona tau sola e se tangata le mai fa fo mai le quarantine facility le kai ta ila na mau lo leva no e sola mai tua ia ele fa pela na ia le taimile nei i li poti man tanga luenga so fo malolo ina ele ia ni fe solta inga tangata le manisi on his way to Otahu
O le lava nga sava le sa o mai lava i o tahu. O ila i o tahu. I le fale le sa mauai. O tangata umai e sa yesu ta inga mo tangata le ufa no fo se uma. Sa va ve apa lava i ele matanga luenga i tangata ia faisiaki mautinoa o umon faiola te tui pui pui. Ma fa no fo se uma loa ila tau taimi nei la. E lo ia se popole nga fo ile fa pe sa sau i tuol tangata lea. Ma se nga fa pe fa pisi mai tuol fa mai. E lo ia se tulanga fa pe na le taimi nei. O le tato o le fala vela sa tula mai i New Lane. O le tulanga fo le na sa matai tu le tato matanga luenga le soifua malolo ina manatua. O tangata uma ia sa nga i fai fatau le asolea. E iai tangata ua mae ona fai siaki ma fai tui. Ma o tangata uma fo ia manatua e le ma fai ona ea nga i tutonu o le supermarketi. A ele i scanninga i le QR code. O tangata taimina nei ringa luenga nei o le eta o le contact tracing. Le alo fea ngai maniso matanga luenga le soifua malolo ina. O le nei lava ta vili e te tau uma lava no fai siake tangata ia ma ia mautinoa ua fai o lato tui pui pui. Ma o lai self isolate taimile nei. Mana tua self isolate o e pole fitu aso pole sifurfa aso. Pe afa pe o lai tau masalo mia na sia e sesi. E a fia po ieni a unga fa ma ili supermarket ila sorry tonu lava le sa tu pole fa lave lave. No tonunga. Ele ono walu lunga du mero fa mai. E tu sai ma tato incidenci e lua ian tu lai mai ona la lava ma tai tu le le ia matanga luenga. Malo fa tai. Ia o le report le na Samoa le tato update o le COVID a mese na tole fa fonga mai fa fo atu o sorry o New Zealand nei pe to fina ever after malo ma futa manga tai le fatalo fa fo i so ya arona ia ma le tonga tisha le ma futa mai le ma ngola fia fitia de tu Peninsula ai la mai lunga ia tau sala o tato programi. Ia mana fo ile o toe ma mau se taimi. Ai se o ka ku manga vanga ia. Le tulanga sa ia ile so sa tama. Ia ai mai se fo ila. O le tape na tu le laungo le tanto sili ma le tu rua. Ia a po wai fo ile o le a manu malo. Ile tulanga o le tanto. Ai le mo fa man mole. Nga nga fia kuiki o le tanto commission nei o le preview le. O le toe sila sila mai le to tele. Ia ila to nei sa tau vai le tanto tau vanga. A hoi mai. Ma what you want to case? Yeah, we'll be right back. From heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You burn me up, believer.
Ia toi whaataro whaatu Samoa e lau sila mai moa le vai ngola fia fia le taimo le wati lea ua se fulu mo le varu minuta u tei nei tu la e ono tau tua bla unanga lau Blue TV e rangata foi lea le tātou tauta ia i maasiata le vai ngola fia fia le roto mo nganga to welcome the full Blue TV crew on tauta ia e firstly obviously you've heard Lorenzo already done his doctoring part. Now I would love to and like to introduce and welcome Claudia and Pea ilunga le tauta iae whatalo whatu ia te olua lima ngā le teapi. Oh, look, talofa lava everyone, malore so for mo malagi mama, and thank you so much, Rafite Lava, yeah, Asiata, for having us on your show. Hand it over to you, Claudia. Thank you so much, talofa lava everyone. I feel like almost like I'm on a celebrity show right now, to be honest. Thank you so much for having us. Well, welcome once again to all of you, as well as the man himself, Dr. Lorenzo, for Tauta Iae show. Anyways, I believe today is as well the Tongan language week, and I do believe, and for the sake of our viewers, obviously I'll try to switch bilingual. I don't mind my broken English as well. Just listen to my to the lessons behind all these broken Englishes. Anyways, it's the Tongan language week, and I believe all of you, if not some of you, have some magic greetings saying in Tongan. If we'd like to start it from Lorenzo, please. Oi sole. Mano upito wa siata malelei. Ko tau por kalama talano mo uilelei eni e kainga Pasifiki. Lorenzo Kaisar from the Pacific Health Talanoa. Thank you so much for having me on your show, Asiata. Malo opito, malo e tau lava ki he frang mali. Malo, sai pe Mari. Why you want to be so professional for? Okay, Pea. Yes. Yeah, ngai leo ole asuka maa ngafi. Yang o vilia si o pele ale Paul and Kala Kautoke, who was able to fisoswani me awai le celebrating le Tongan language week for today, or the start of it. So I've learned how to say Happy Father's Day, but this is actually for the Sunday. So it goes Whakamoni ia atu ai sapati tamai. So that means Happy Father's Day to all of our fathers. Celebrate Father's Day. Yeah, Happy Father's Day. So Happy Father's Day to you both, brother. Wow, thank you. No pressure, Claudia, no pressure. I'm feeling the pressure. I am still practicing my saying because I don't want to butcher such a beautiful language. So all I'm going to say for now is maloi lele, and tomorrow I'm going to have my saying on lock. I don't want to butcher it. That's more than enough, because guess what? You're not alone, me too. Maloi lele. Yeah, to all of you, I believe that all of us are Saipe, Malu. Yeah, but by the way, yesterday on Anafiola Sa Otama, Claudia, don't you worry, just tag along as if you understood Samoan. And when it's your turn, obviously we are talking about the Father's Day. On Anafiola Sa Otama, Mese Tato Pea Lorenzo, yeah, wa Tato Masani Tulanga Fapene. Tell me, how was your Father's Day, knowing that ole lockdown how was your Father's Day with your dad and your family? I know you have a big family as well as your lovely husband. Tell us, how was your Father's Day yesterday? Yeah, well, you know, expose for but which means Father's Day here at our house normally means that we celebrate bear as well. So I love for your brother Lorenzo, so you are right, we're very blessed. We've got a very big family that so my sisters, like le breakfast dad well for so we had a very good Father's Day. The sisters did little packs
Palangi packs where kuwaia, le biscuit, le cupcake. So a massive whawhetai lava ia le alofi sa and whalevalu. So, they did breakfast as well. So all they needed from me was the money. So whaingofia la le menga, I just transferred the account. It's money. So it was a really good. We had breakfast. We also spoke to my dad, Marulu. So Dad is always a very honest man. Dad langa whaangoa. He's not eli ako langa fia ya mako whangau because we don't actively attend church, so it's good to always get that on the Father's Day. Wakako masanya ole alofa, they're always very honest. So he did raise that we need to be more active with church, our Tamaki PIC church. And also we celebrated a 60th birthday in lockdown. So Yaman Welas whanau ya Lafaele, who turned 60 as well yesterday on Father's Day. But now it was good. We had a little koangai, so our next door neighbor Manu, because he does a lot of stuff for us. So he delivered some food over for koangai and also ngongo and Whaitalia Whaawi. So a massive shout out to them, who continue to show kako ainga. We do have that special bubble, unfortunately with us because of the kids. So thank you. But yeah, otherwise it was good. Very, very good. Wow. Exciting. Awesome. Claudia? We had a really nice Father's Day too as well. We cooked some meals. We cooked some Peruvian food, and we had some beers and some cake that I made myself personally. We played some Peruvian music, some Latin music, just the four of us, my tiny little family, but we definitely made it a special day for Dad. And happy Father's Day to both of you as well. I'm sure that you guys got spoiled very nicely. Oh yeah, thanks very much. Yes, indeed. Yeah, Lorenzo, I am really shout ma sa fai fatupu oe pe o le tunanga sa ia tanto shout ma. Faftai jata. Ya. Ola sala vai o tama. Ka fikur ka ya ola sa wa ka ke fo ia ile la room service. Okay, yeah, in your color, come my vibe, baby. Here's your breakfast. Yeah. Kakava ko on the tray ashaka. More passion fruits, more pineapple, more pickles, Ola ofisiri alam mo ayar way ko ngora ka vale fai me yela utala le ai ti fai me tono fat. Ese lo ma que poco, le ai o tamaiti fai ta foi fa fonga na tu no ka mai o la pisa Kusanga mua mai le banga ka o the continental breakfast. Ia markamala nga o juice fa ka ke ronga shaka. Ko ka ingole se juice breakfast kalungo ka ola manga ko ka kai ma sangera ko fe por la kia. Ia fa kusanga fa ku pu ka shaka. Ano ko fa pa lang ya ka ikale asore sorry. Makwala oi. Ko sa uninga sa fa ilungo de zoom Ia. Alu fo sa uninga siaka o ka se umi. Ya nga mau me foi nga kai or ka peor ka video. Yo ka ni puro fa le ya la ko o ka ko foi le. Ya wanga mali nga ora. Wanga mali nga ora sa ka ma. Ya wa pa se nge mi ki nga ngi ka usanga fa me le lockdown ya yo lockdown ma ATM wa fa lo ko lua. Le yo la ka kala ATM no lockdown fa mo. Malo. La sa ka ma. Malo fa fetai. Etai fori tu salta ma. Lorenzo. Etai fori tu sala. O una mala o salta man ka kwa ke isi le breakfast. Iyo. Ele o se tulanga fo ile o le fayanga o tina le ai. Time mga o fa ku o ke mga o fo ile le o le a o como fai o te ola ile time la vale o le salta ma. Kusala ngo mana o fai aku ke mga o pe kase pe afaror fiku asa o breakfast. Iyo. Ya tu tia tau no mai fo ile le afar spoon.
Oka. Na isa share po las to na ipe. Le ai mana to le level 4 le o ma faina feo. Ia woka ka o ia ui ole. Ia na fata no ui na tu langa fo ile breakfast ma o fainga na ma to sum. E o ma fo ia to fa fisilia tu ini o to fina ngalo mai se lava tu langa wei ta to le level 4. O se vai ngale sa fa ye ma to lotu le taimi le nei e lungo le sum. Ia e pe ona tu fana ia wata i lunga fa mole a lemo o le tulaga lea iai na matou ekalesia ia ua lago le toʻa tele foʻi ia pigi la le kama lea o le sum ioe foliga vaia la ia o kago foʻi lele ke kauga puʻu e lelei e fai ma memory foʻi o le sautama pau le faanoanoaga sai atea o le magaia o loo sukiga faatau e si o tolua mo le sautama she bought me a nice suit for Father's Day. Yeah, but sadly, obviously, it wasn't able to showcase that. I taimi o le lotu lasa. Ia ai wala varu ngor su nga fai. Ia le tulanga o le ke lona sisi la tua tatou atai lunga. Ia o le tulanga na sa ia le matou sum ko le matou kalesia. Ia be se sunga matou fa fenga. One more thing I would like to ask before we go to the videos, team. So what's different nowadays? Now we've experienced lockdowns on these special occasions and celebrations like this. What have you noticed something? So obviously there's a massive difference, but is there a bit of excitement in this sort of doings? And are you guys sort of preferring to have this kind of continuously, or can't wait to go back to the normality? What are your thoughts, Pia and Claudia? Yeah. Asiata o le fesiri le la ke shoa in trouble ya upe au whamakana. Look, you know, I'll be honest, I really do. Okay, misia lava ia le mafukanga with our ekalesia, you know, Reverend Elama. But I'll be honest, a part of me yesterday what fia wa ma ngai foi le lockdown. Because you know, if you know, you know, if you know, you know. Akako makuas, you know, our parents, our Samoan parents, when it comes to these types of celebration, yeah, you know, I do miss it, but I'll be honest, it was nice to have a very quiet Father's Day feeling more. So yeah, I mean, I think Lorenzo expressed during the week last week, for me enjoy the time together with family because akwe umaro fo le lockdown. Yeah, kakokoyo fo le olanga le pisi akui with this person and this family and this function and this event. But I'll be honest, was really feeling more. I actually did nothing, so it was good. But yeah, yeah, that's my answer to that, but I'm gonna get into trouble for it, but it's okay. Oh wow! Thanks for your honesty, and that's what I like about you. It's your honesty. Claudia? Yeah, I'm gonna say I've realized with this Father's Day and lockdown that people leave their gift buying to the very last minute. They never buy gifts in advance, and I think that's why a lot of fathers this lockdown didn't get many gifts because everything was closed. But I think I prefer celebrating our fathers when it is in lockdown, just so that we can celebrate with other family members and friends as well, because that's what I miss. Usually we get together with our family friends and we have a big barbecue and it's a big celebration. So I definitely miss that. Lorenzo, what are your thoughts about this sort of lockdown Father's Day celebrations? Can't wait to get out of it, or shall we, you know, continue with it? I think I'll just quickly say that I prefer to celebrate this, you know, special days under lockdown. Yesterday, it saved me about $500 yesterday, you know, from giving unnecessary. Yeah, and the best part yesterday, Ashaka, not having a big family talk night, is I get to eat first, not last time, especially as an English. All right. Yeah. She was if me yaka coupe le vako me alo fa ya le ama.
Ngau nga fina. Tasia tanga ta sa lu me alu fa nga lo ta ma. Ia matulanga foi la ya. Ia wa nga fa penge foi la ele lockdown na la foi ko nga ia la inga poto voi nga de. Ia nga ke sila fia le ya asiaka. Ia e pe ia lo sia sa ka ma foi nga de pe ia uma se longa uma pe ia pa fa ko ka sa. Tangia mai lau sau ngā ngai kau Peo kangia mai lau sau ngā fu ile wa pe ngai ki ngai kau pole wa e alu o whaingor tau tua me fa pe ngā pele ai ele o le tu lea le ai le kulanga nga ke rongo le ai paule nga nga fa tai le li e o fa ke kai wa mau ring hei va ngo ai why I eat first waka I first time. Yeah, Marlo, one final question before we go to the video. One final question, guys, before we go to the video. And for the audience, I will talk to Popole, o la vele la wino le tato to Rua Tato Sampini. One last question, sir. Did you think, so the girls, this is for the girls, did you think you have bought or prepared or given the best presents to your dad or hubby or whoever that, during this lockdown Father's Day? And for Lorenzo, did you think that you got the best presents from this Father's Day? Yeah? Yeah, Lorenzo. Yeah, well, your answers are you trying to put me on the spot? You're gonna get her in trouble. Have you bought the best? No, of course not. I'll be honest, of course, lein masemea lo fre la langi ko le ngai e mawhainga whaakau e whai whawhekai I le ka mao le ainga. Yeah, with and dad as well, there is no gift in this world that will ever be able to express the kind of love. So that's my answer is no, I didn't buy him the best present because it's not available in lockdown. Wait, are you trying to apologize to Fala or are you trying to Yeah, but I did buy an online present for them. So yeah, ole whakarikalia ia o lalo le level 1 or level 0 to safely deliver these presents to him. So I did order some presents for them, but is it the best? Will it ever be the best, Leah? Of course. Okay. I think you're forgiven after that. But Claudia. Do you know what? This is a really cheesy answer, but I didn't say this. My dad actually said this to me. He said the best gift that he ever got from me was the day that I was born, because I was the first child. I know, it was really sweet. I was the first child and they'd waited a few years to have me. So I was quite a blessing. But in terms of another gift that I've given them, I would say like there is never a good enough gift that you can give our fathers or our husbands, just simply because there is nothing in the world that can kind of express or put into words the amount of love and respect that we have for them. So no, I did not. Oh, okay, great. Wow, that's so touchy. That's so touchy. Lorenzo. Yeah, that's just that. Yeah, the best gift for me for this Father's Day. Or the man for silly love as me being a father to my son. Or the tausanga mo muole this is my first Father's Day with my son. Yo walang o finele wo tausanga. Or the man for silly nga mo uni tausanga being a father to a son and knowing that this son will carry my last name. So that's the best Father's Day gift for me. I ole ainga show ainga. You know, when you first start dating and that talk, the sweet talk from your girlfriend and hey baby. Give us an example, Lorenzo. I haven't heard that for a long time until yesterday morning. Or
Well, I know you do have an amazing family, in-laws, and a wife as well. So te loa le na sa fa se me aro fa le mo oi. I said, "Vesili ko lai na sunga shaka ya se ya la te me aro wale ya ke vesili me ama ko ala Lorenzo. Okay. I guess yes, I will say yes. I did get the best presence. It's just the whole idea of. In fact, it's one of my very first Father's Day together as a family with my wife. I've recorded, if I can remember it correctly. There's some previous Father's Day. It's either I will be away, like I'm a Matai as well. I always travel and doing so and so, and plus, saya if alo lang ka fa vale fo kilo time fo le pe e mo atu le alu e spend le Father's Day ma ka feeling. Yeah, nailo ai o se me alo fasilia te au ile nei olo ka Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hey, at least I'm honest. And yes, and thanks as well for all of you with as well as Bia. I was able to order this ula from the Roma Creations as well, and which is one of our prizes for today is from their sponsorship. But yeah, I did get yeah. I take my hat off to you for having the courage to say that, because I can see your wife holding the belt next to you. If you don't say this, come on, all right, let's move on to the videos. enough of all these Father's Day questions and okay, let's tato se tulang tato videos ya lengan tailia o le tato tau vanga pe analogy. Before we go on and check all the likes and love, because sorry, don't ever blame us of whatever the outcomes of this, because we are not the judges panel. No, the judges are you guys, whoever that we're able to like and follow accordingly. Anyways, well, always trying to bilingual for the sake of the sis Claudia as well. What are some of your highlights on the videos? Obviously, we are judges in our own thoughts in terms of the video itself. Which one do you prefer? Which one do you enjoy you the most? So the girls, Bea and Claudia, what are the highlights videos to use? I'm gonna say my absolute favorite one is the one from Elia, where he's got like his club moves and there's like 3 of him and he's got his glasses and he's going for gold. That's my favorite one. Well, I think I like the part where he firstly checked at the back if he had like a 1 second check at the back if the wife or anyone or the in-laws is checking him out, and then before he I like that. Yes, I agree with you. What about you, Pea? Oh, look, man, I enjoyed every single one of them. Thank you so much to everyone that's entered. But I think my favorite one was the one that actually got taken down because it was a request. It's not on the running, but it's the one where they had the dumbbells and I like exercise. That was actually my favorite, but I think it was hilarious. I loved it. That he's got so much energy during lockdown. That's just above him. So yeah, but otherwise they were all great. I loved it. Yeah, what a serious guy in that video. It was just too serious, and next minute the roller door thing came down and hit the hip. Well, I thought that was dressed up as well. Lorenzo, ole video sa piyela warunga yati oi itatu taubanga. It's the same video that Bear likes. The highlight for me was solely the movements, and the shifting from one exercise to another exercise. And then the reaction. And then the reaction on her face reminds me of the younger me when when I was about to get a hiding from my mom.
I Like think his wife was standing right in front of him, showing him what to do and telling him how to do the exercise. The shifting, the movement, the focus. The ab exercise, when you put your knees on on the station and you you swing left and right. Amen. I wonder if that was his normal everyday routine or if he just did that for the sake of the competition. Judging from the way I saw Asiaka, I think that was his first time on the exercise machine. He's my third TikToker. He's my third exercise. My third TikTok. All right. Well, for me, I have two picked. All right. So if I was to be the judge, for example, if I was to be the judge, I will first of all, I'll go for the one that was formerly danced with a Cook Island ballet on the head. I sort of like the way the formations of the formality, the formal way of filming it, and in terms of this 1 minute. So if I was to be the judge, I will consider that as well. And for the fun one, I kind of enjoy the big Songai Miki, the guy with the tattoo. that just record his own. and then start dancing, like it's that reality of life where you just I'm gonna go live, press the button in front of the camera and start going off. So yeah, that's my sort of reminded you of the old you, Shaka. Hey, I never said that I got a bit. You got a bit. But overall, I just want to ask the girls. I know that we do have 15 more minutes before we wrap up, and then have the announce the winners. What was the thing behind this, girls? I know you, me, and Lorenzo. Lorenzo, and myself, we were more of just the promoting, but the hard yard, doing all this graphics and all this with the promotions was all through the girls. Let's give a hand for them. So tell us, Bea, how was it? It was a team effort. Yeah, definitely a team effort. Look, first of all, we myself and Claudia don't go into the details of arranging it with the team. I do want to say a massive whawhitai lava to the JP Ngalumanmana Sulu Anai and Maitono Celebrations, and also to Thanksgiving Creation New Zealand, the 3 sponsors of our prizes. But I also, in saying that, acknowledge the business. A lot of the times we request for sponsorship, but it is difficult to request for sponsorship while a business is building. So I wanted to acknowledge other Active Apparel who still came and gave them their support, but I just wanted to acknowledge them. So if you are watching, support Ia Kako Pisingisi, and also Aroma Creation, who have done the Ula Loles. She's an awesome Ole Konga, Kenya Konga, but she is married to a Samoan. So, just wanted to acknowledge them. But with regards to the competition, it was definitely a team effort. I think we wanted to engage with our audience, whaingakale gaming le lockdown, wa misia for babe, my babe. So what do? You want to encourage and promote our Pacifica community and their businesses, and what better way to do it than to promote them with a Father's Day promotion here, us showing love, Blue TV. But whawhitai lava to Ryan, who's a new internship member in our team. Whaingaka, because we're very demanding. The hosts are a bit demanding for the time and we stretched the team, but it's the whole team. Blue TV, Blue Wave, whawhitai lava. But for me, it was definitely a team effort to engage and to reach the heart of our community. But Claudia, what are your thoughts on the whole preparation?
I think you did it. You said it perfectly. It was a team effort, both like the host and our graphics team behind the scenes, and of course our producer Lemo, who's always there through and through helping us out. But I think for all of us, I think I speak for all of us when we say we just wanted to bring some joy and some celebration to our community, especially during lockdown, and make that Father's Day a bit more special, because we did have a guest. We had Boon from Satay Noodle House earlier on, Ben and he mentioned, and it was a fair point, but don't attack me. He said Father's Day may be the last celebration that men get, because anniversaries is more celebrated for the female, Christmas is more for the kids, and Valentine's is more for the female as well. So it was really nice to make our men feel special this Father's Day. Oh. Wow, amazing. Renzo, before I call out the prizes, I will just go and announce the sponsorship of the prizes and who gets which, before we hand it over to the girls to announce our winner and our second place. Okay, Fa'atai manatu mo ina tau runga tātou program malona mafutamai o le tātou siampini o le tātou taupanga le nei o le Father's Day na te mawaina le se lau tā la cash leo te uinatu. So I'm holding the $100 cash. So that's our sponsorship from JP Sulu ngana mana anti Sulu anai ya o le si vaenga o le tātou whailonga mua lava lea lango sua elevate total celebrations o lo hoodie o mai le tātou brand ale Ava ale from the Ava apparel, as well as Limbo, if we can have that you just put it up on the screen please for me. Tātou whailonga mo le tātou post ia ele ngatai lea o le a e mawaina fo'i se ula matangofie, sponsored by the Aroma Creations. Kasi matangofie. In fact, I was able to order one and I tested for not the one that I'm having, not only this one, but Limbo, if you can bring up that photo of my Whaiwhi out. He's wearing one, and I think that's exactly the one that the winner will get. Ia ele ngatai lea o lava mai le Ava ia o le amaua fo'i ia se ula e taunga tālo lona taua whai ia ngatai lea o le pusa Corona ia 18 pack of Corona. Look at that, isn't that amazing? Look at that ula e wonderful. So that's all part of our first prize. Now the second prize, whoever is going to become the second best tonight will get a sponsorship from our Thanksgiving Creations to get 2 aloha of your own choice. Wow, I love the second one. 2 aloha of your own choice. Now I'm no it was actually sold by them. So some of the aloha that I wear are from I really love that. I don't have to go to the Evengi and to the minute because they just so exactly like it. They provide the material as well of your own choice. So 2 of those for the second one. All right, now drum rolls, and we'll give it to the beautiful females, the queens of our Blue TV. Drum roll. Okay. Look, we're going to start with, I'm going to drag it out a little bit. Thank you so much, everyone, for entering the competition. A shout out to Rhonda, Nehemiah, and Dance. But I just want to drag it out a little bit. Second place, Whawhetai Lava for entering goes to Sam and Tassi Leapai, who got 253 reactions on their video. Wow. That's a lot. That is a lot. Well done. Wow, so, wow. Congratulations to Sam and Tassi, who won second place. So thank you so much to Thanksgiving Creations for that prize. Now, the moment we've all been waiting for. If you are watching, please send all those loves. Drum roll. And the first winner, congratulations and whawhetai lava to Fia Tausala, to Luono, 386
reactions. I am Wow. absolutely blown away. Makwai extended family, I first extended family. I'm And- proud. And the church and the school. Pema, e o e a pia kingi sa musu le vauta la kakako kama lega malo, se lega malo. Thea Tausala with 386. Happy Father's Day. And I'll hand it over to Claudia to give some more details on why Ilikako competition. Thank you so much. Man, congratulations, guys. And like you were saying, I'm sure they got their whole entire family to like that video, because I surely don't know that many people. But congratulations, everyone. Now, unfortunately, because we are in alert level 4, we have to stay within our own bubbles, but we will be sending you a message through Blue TV Messenger, and we will let you know all the details, and your prizes will be arriving at alert level 2. Wow. Okay. Now let's quickly just have a look at the second prize and the winner, please. Lemo, I know you've got the winner. I know you've got the winner prepared, but can we just start from the second place, just for the sake of the viewers? Congratulations once again to all of you, the winners, and the rest. Hey, it's not about winning. It's about the happiness that's behind all this, and the thoughts that counts for celebrating Father's Day. Credits to shout out to Rhonda, Dance, and Lucia and Mia. Lemo, let's just have a look at the second place, and then we go to the winner, please, before we wrap it up. I think I want to see the radio video. Well, that was the second place, or second best of our competition. Now let's quickly have a look at the winner of this 2021 Father's Day short clip, funny or whatsoever. It's up to you, whatever it was. Let's have a look. Wow, wow, wow. Let's have a hand, boy. Wow. Look at this. Oh, le mouse moi o banga yesterday. All right. Well, I know now, Claudia, obviously we came second into our, picking and opinions. Pia and Lorenzo, what's the thought now? Being too big-headed about it, or what? Tell us, did that fella deserve winning on the competition? Look, Asiata, I'll be honest, all the fathers that entered, our very hard and fast Father's Day competition, honest, Asiata, they all deserve to win. Maka mo fia ile competition nenga send mai, and it's obvious. Alofangia umakako kamai nga send mai in lako competition. And I did want to make a special mention to Melia's one, who her video lenga send mai, which was quite different.
o se application ia mase a wala foi a mele lenga send mai ia langa video o se va ainga foi le more that what our dads carry, the weights that they carry through everything. Ia malako kakalo e fai po maleo a wa ile kausinga le kako whanga o male kako ainga. So thank you so much, Mele. We really loved that entry as well. So yeah, beautiful. All right, Claudia, any final thoughts before we wrap up? No, I'm gonna say like every single father deserves to win, but I'm gonna say if you manage to round up nearly 400 people to like your video, you deserved first place. So well done to you. Absolutely. Renzo? I just want to say, as we don't oftenly reflect, as fathers, as only when it comes to Father's Day, we realize, we need to reflect back to our journey. And I believe that fathers are undervalued in their families, to be honest. They hardly get acknowledged. So it is, you guys are very special. Every father figures, even the solo moms that are being fathers to their kids, know that you guys are awesome and that you are the chosen ones, by our God. So God bless you all. And let's have another competition next year under the lockdown again. Absolutely. Well, thanks very much. You know what I thought, what I like about this competitions as well, and the videos that were sent in, as was the fact that they all brings in variety of flavors that's happening in life. Exercising, playing one guy play with his son. I thought that was amazing. The other one is walking your family into the park or into your own. It's all exercises pertaining this level 4. Entertaining your family inside in front of your big TV sitting room, have them sit down and you dance in front of them. Hey, I thought that was amazing. Everyone bring in, and as well as that reflection back to her dad. I thought that was pretty awesome, pretty meaningful. So therefore, credits once again to every participant. So just a quick yes from all of you. Are we going to have another one for the White Sunday coming, whether it's a lockdown or unlock? Yes. Oh, look, I think it'll be awesome. I say, sa ili fuska ko sponsor. Yeah. All right. Well, Good for the winners, Blue TV will contact you. Like I said, I've got you $100, but don't you come to near my place. Otherwise, no, it's just a level 4. But we will contact you of how you will be able to get your prizes. Yeah, and last but not the least, obviously we're gonna close it up. But we do have a special father that would love to close up this. Obviously, we do have a contributions ourselves as well. Sadly, that won't be mine. They didn't choose my video. Instead, they chose someone else's video. But I thought he will come up to close this program from me and the team. So thank you so very much. Press the share now. Share our show, share our Blue TV, as well as all our show for today. But hey, don't go away. Let's close it up with the man himself, Dr. Lorenzo Gaisara, with his own style of Father's Day. Thank you once again. God bless. We'll see you tomorrow. And when I die, I keep on living. You'll always have my love singing you through. I'll be your angel up in heaven. Forever all my love will shine on you. Baby, I love you. Ooh, baby, I need
Squad, baby. Rex, Jay Sands. Let's go. Oh, say I'm say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in and come here. Yeah, they on the nail, to dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, tama in and not the bite to get out. Say,